He All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si len sang puya Chief Minister Pozoram Thangarwa man ai nimin khan Minister Then khan MNF par shuai tu ten Bangladesh ram chung boina wanga zo na thak Mizoram lama sahimna zonga ron tan nu te ahmuna antlo Guwahati High Court Judge Justice Michael Zothan kumacho nimin khan kulasi pa fast track court mun tur le judge chena tur sakmek atlo Nimin Khan Vice President le Rajya Sabha Chairman Jagdip Dhankar chuan All India Presiding Officer in Mukhom Voice of Pathum na Jaipur a hong Sarkar le pe chuan thil siam chua arampo na thon chua le damdoi te lo thlai thara punzel theinan National Level Multi-State Cooperative Society Pathum din RMT Chief Minister Pozoram Thangarwa manna in ain PR Minister Pulal Watkima Transport Minister Puti Jelan Tluanga Pukelal dong den MLA le Puvanal zoma XMLA te chuan Bangladesh ram chung boina wanga zo na thak Mizoram lama sahib na zonga ron tan lu te ahmuna antlo Minister le hruai tu dang te hian ral tan te din hun en le anma mo te atulanga ahmuna en fe in parwachi an thleng pheya ra tan te omlai lok na mun tlo in van tlang in khom hun an mang halani parwachi relief camp a hian sum fai ba ka bu fai chome lam chi sang sang thanem tak an hlan ba ka tuilak na do de silpolin te mudbula dam doi thnam takan hlan ngal ani khotlang hruai tu tenen po in komin malak zel dan turan soi howa an mamo an soi te po atulanga sarkarin angai to zel tur thu soi bok ani minister te vakal hiam until mu dan ne atul dang te chu Aizawl lama sarkar hotu te abik takin chief minister po an soi pui tur thu le ruwa manna arang theang pera ron siam zel ani tur thu soim aral tan te po mani in pui an thleng ti hri a thamuang taka om tur an du thun soi ani minister te hian ral kan te chu harsana oma piang khotlang hruai tu te le NGO te hrilzel tur le atul dan anga SDO civil chong te hne na po an harsana le mamo thlenzel turin an cha ani heuna hian ral kan te tan malak na kal mek PHE lamin tui khol na an bot sai le thil tul lang te po en ngalin sarkar ayo om official sang sang te nen inkom na hun an mang bok ani Larsap Iowa Chakma Autonomous District Council CADC mo punala tu longkai borsak po mo Srivastava chuan nithum chamin CADC hun pui chongte tlo po mo Srivastava hian January ni ko khan chongte thlengin CADC head of department te chu komin masona na chungchang ten soi howa tlomga polsang sang yang Chakma station Chakma Mahila Samiti Mizoram Chakma Students Union le pol dang tenen in mubokin Anni hian kumin April tha CADC in than puilo om tur chungchanga Chakma ten kumtin April than man thin an nam le sa khokut bizu ati boilo nan bizu ma in than bo se ani theinan athena hingen na an thlen ani tholani khan CADC New Secretariat Building Government Kamlanagar College Eklavia Model Residential School le mun poimo dangte atlo a longkai borsap chon Eklavia Model Residential School EMRS Dulu Bonia Kamlanagar chutlo in building thar sak nakal meka NFA Government Kamlanagar Higher Secondary School le Government Kamlanagar College te bokin apan na kong thom that turte NFA kumga liamta atanga nabart sum cheng viable chere seng sakmek udal thana CADC New Secretariat Building tlo bokin NFA hemin hu hian rural drinking water supply scheme hme cheng viable chekwa senga na thomek basanta sora duor muna Kamlanagar rural drinking water supply project atole ani sarkar in paithak zutawanga Larsap in CADC Governor Sulapon Khan longtai borsap hi ai owat hu neina cheltu administrator arwat ngal ani Guwahati High Court Judge Justice Michael Zothan khumachon min Khan policy pa fast track court mun tur le judge sena tur sakmek atlo pumai ka Zothan khumachon policy project venga fast track court judge sena le apisa tur building sakmek te chu chipcher takin afanga quarter sakmek arum then khat siam that ngai lai le siam tu lo nia hria te chu siam tha a Trangkai le thil tuldanga manani theina na mala turin building sakna encol 2 PWD policy project subdivision SDO pujo chef lalin tlonga le contractor te chu shil ngala just chuan building sakna chu uluk taka vil encol ngai ni thu soin na tho athat le thado endik chu ngai poi motor PWD ho tu le contractor te chu acha ani press meet te zona changin high court judge pumai ko jathan khuma chuan fast track court le quarters tur sakme kan tho te chu athatok nia hria thule asatu te point contract agreement angim ahun taka an sakzo be sei thu soya fast track court just quarters tur hi kumkalta mars thla khan asakna tanani a inremna angchuan kumin mars thla thok zo turati ani a court building saknai ro chu kumkalta November sompret khan tanin
kumsang ni somni pali November ni som pasria thokzo tur indam na ji ani thung High Court Judge hian Kolosip District Court potlo in District Court bula multipurpose hall sakmek atlo boka rom han dan chon he multipurpose hall a hian dan themi te ta thona mun tur le canteen te a omang nimin January ni som bakhat kha Welsh missionary pahni pubuanga le sap upaten Chanchinthar shil tura Mizoram le lung aron lu champha voiza somni parian ani a ursun taka lom ani kumsang hazare somko pali khan missionary pahni te hi khati lai lusai country Chanchinthar shil turin aron lu ta January ni som bakhat khan longlengin sairang aron lut ani heni hi Mizoram sarkar chuan sarkar pisale zirna in zong cholni a apuang ani missionary day hi nimin tuk atang khan baptist ko than chuan ropuile ursun takin an loma sap upale pubuang ate Mizoram anolu champani in BCM ko than thang chen roinen an lom ani chofma salmon in khom nei ni a in khom bana thing pui roi kil ho ani a BCM electric venga chuan ko thami puiten a hovin halule chorus lan rema chanhlama ko than ho te pathian la sain an pol khom ani BCM headquarters serkona chuan chofma in khom hi BCM Mission Department Director Reverend Ram Semaral te chuan thusoya missionary day lomnan roi the ani pathian ni angmain dor in hong tam lova machine phurchi lu thei tlan atlem hle ani Mizoram hun dangrol Kolosip Baptist Church of Mizoram ko sang te chuan min khan missionary day polin chomma ale in khom bana te an leng khom boka Kolosip ko chunga hem BCM ko thon panga Kolosip ti thaveng Hebron diakon le vengthar ko thon te omin missionary day pola an hun man dan hi ain ang tlang de ovek ani Mizoram sarkar in chol apuan missionary day hi sersi pa chon ko thon ten ursun takin an manga Baptist ko thon chuan chhunlama in khom nen kaya missionary day polin roen the a Presbyterian ko thon point an ko thon din chama an puan to angim nizan khan nilai zan in khom tang ang loven thu pui than bik ngai kha in khom an nei ani Champhai District Baptist Church of Mizoram point heni hi ursun tak mangin Champhai Karo le Bethel Baptist ko thon chuan chomhalama missionary day polin in khom an hoi hota zai khom chun zomin kailama missionary day polin lomna roin kil ho ngala tilahin Mizoram Senate noya Presbyterian ko thon chuan January som pakhat hi ko thon din champapa ka an lo pon to dungzuin nizan khan nila zan thu pui an nei sa zilovin thu pui dang an ngai tha ani nimin January som pakhat hi longka area BCM 10 roinen limtakin an manga BCM longka area hian member Sydney Sangsari zani poruk omin ko thon som ko panga anom mek ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani nimin khan Vice President le Rajya Sabha Chairman ne bok Jagdidam Karchuan All India Presiding Officer in Mukhom Voice Samre Pathumna Jaipur a hong heuna hian Lok Sabha Speaker Om Birla State Assembly tina Speaker Deputy Speaker te ba ka Rajya Sabha Deputy Speaker te an ka khoma Vice President Jagdidam Karchuan Presiding Officer de chuan office za tak an luati an hriat atru thu soya mipui aiwa thanten Parliament le Legislature a mipui te ta na thaber tura arwan rel atul thu soya budang kar chan ro na in tibuaya rural thelova siam chu member 10 manro an mang thin chu thalawati thu soibok ani Lok Sabha Speaker Om Birla point hu sai ni pui ai ote an tho tha chuan dan chu chakjok la thil te thejokin asiam theidon ni ati a hausa thu poi mo soi hun claim zel chu angai mo thu soi lang bok ani Sarkala pui chon thil siam chu aram pona thon chule dam do te lo thlai thara pun zel theinan te National Level Multi-State Cooperative Society Pathum din remti Union Minister Bhupendra Yadav Saidanin Multi-State Cooperative Export Society din ni in ramchunga cooperative ten khovel sumdon na an theina pholanga thilsom so thon so konga le na sang ate akhai khom to ni don ti a Union Cabinet cho Multi-State Cooperative Organic Society din remti boka dam doi song bol ni lo thil thar so te ramchung le pona thanam zok pek chu ani theina turin ramchunga cooperative sang te akhai khom do na hibaga hian Union Minister cho National Level Multi-State Cooperative Seed Society dinani thu sei bokin thil thar cho di pungtura dinani ati heng National Cooperative Society te hi Multi-State Cooperative Society Act 2002 to chana din ani Chanchinthar serti topna na tang pui Chief Minister Puzaram Thangarwa manna in Nimin Khan Minister Chen Khan le MNF pa de shoi tu 10 Bangladesh ramchung boina wanga zo na thak Mizoram lama sahimna zonga ron tan lu te amuna anko Guwahati High Court Judge Justice Michael Zothan kuma chu Nimin Khan Kolosip Fast Track Court mun tur le Judge Chena tur sakmek atlo Nimin Khan Vice President le Rajya Sabha Chairman Ibok Jagdip Dhankar chuan All India Presiding Officer
in mu khom voi samret pathum na jaipura a hong sarkar la puichon thil siam chu ram pona thon chhuale damdoi tel lo thlai thara punzel the nan te national level multi state cooperative society pathum din rmt chuti zong chu chanchinthar kan pon the chu ani